Evo nas ljudi u mjestu Sošice. Idemo danas malo ispenjati Svetu Geru. Evo popili smo kavicu tu u jednom finom restorančiću. Lijepo mi stažice. Malo nam je magla. Evo kažu da su lovci tamo zatvorili jedan dio staze kad smo mi mogli ići, da imaju lov do 1 sat. Pa ćemo ići ovom kraćem stazom. Znači smo mislili otići desno do planinarskog doma, pa gore pohrbati do Svete Gere. Ali budemo sad na lijevo ovdje otišli, pa se možda vratimo tu da i za 1 sat. O detaljima, O izgledu, o izgledu. o namještenom ruku. Budeš ko njemački vojnik. Klik. Bravo, čovjek je po pravom mjestu. I ovo srce mi se sviđa. Konačno će biti. Cvjetić. Toliko dugo da krenutim na cigaretu. Brzo puši ili polako? Ali Slovenice bilo vjerovatno iz potoka. To je to što se tiče asfalta. Magla se malo razilazi kao malo je svjetlije. Ali magla je čista. Ne znam točno na koju, ali imamo vježbu sa 6 granica. Nisam se prijavio, već sam popunio. Aha, pa popunio sam, ljudi moji, ne prijavljujete se. Ljudi već zovu. Koliko si napunio? Piši nas. Piši nas, piši nas. Piši nas, daj, molim, idemo. Evo mi hodamo nekih pola sata. Sad ćemo izići uskoro na ovu makadamsku cestu koja ide gore skroz do vrha. Ćemo malo po njoj hodati. Onda se opet ide od ovoj stazu do vrha. Evo natrag ćemo se probati ovom drugom stazom spustiti. A evo nas tu na ovaj makadam, kako smo pričali. Plješ Sveta Gera. Evo stiže daleko. Mislim da nam je evo jedan razloka, 1 sat do Vida. Je. Ne, na makadamu smo. So sorry. Kako smo se internacionalizirali? Ma da. To se malo odvajamo. Sad mi se više ne. Ovako smo se penjali Majo na Uršnu goru.
Evo ovako si ide na ušli. Dobri, da, dobrih 2 sata, 2,5 jakog penjanja. Pa A nije, je. ali ovako ćemo Gorica je. Ide makadam, što kaže Kroz, nije. Ali mi dojam bio kao da. Opet cesta. Šteta što je magla. Da ćemo biti uskraćeni za vidike. Šteta. Mi smo išli u nadi. Se ta magla razići, evo nemamo sreće, nažalost. Mi budemo sad tu lijevo naišli za onu vojarnu, spodno na vrhu i otišli do Svete Gere gore. Šteta za maglu, tako to fino pogled bi bilo. Evo, osim Svete Gere, danas ćemo posjetiti Trdino vrh. Slovenski naziv. Evo, još se nađe neko krpa snijega. Ovako. A vrijeme je tu 5 stupnjeva. Evo upravo prolazimo i te vojarne male gore. To je jedan objekt samo. Ali ne znam da vidite šta ovo mogu. Da li se što nadzire. Pa je. Nešto da. Evo. Mislim 5 do 10 minuta od samog vrha. Evo, blizu smo vrha skroz. Dobro, ampak. Dakle, nije ovo da vrh tu. Moguće da je, a? Kao najviša točka. I ova piramida onda trebala biti. Da, to bi bila najviša točka onda. Pa da, ovaj stup. A pa tu je sad ovdje repetitor, crkvica. Bude kad je bio onaj neka ugostiteljski objekt, mobilni. Ima neki vidikovac isto na drugu stranu. Biće to danas prekrasni pogled. Ja, viš kako je lijepo. Dvije crkve. Jedna je vjerojatno slovenska, jedna hrvatska, mislim. Svete Barbare i još nešto. Lijepo. Dobar dan. Svete Jere. A ovo bi bila kapela Svetog Ilije iz 16. stoljeća. Da. Prelijepo. Idem još malo snimiti dok se vidi.
Sveti Ilija i Sveta Jera. Ili ti Sveta Gera. Evo oni ga zovu Trdino vrh 1178. Nije neka visina, ali je lijepo. Evo isto prekrasna jedna crkvica. Malo ste odmorili krove. Stacijama su tu sagradili krov. Šteta ljudi što je ovako vrijeme i onda su nam ti pogledi nikovi. Ja još jedan neka mali repetitor ili što je već. Oj maj! Da bi ovo bili žigovi ovo tu? Da. Ma ne. Sam to posložio. A fin izletiš danas. Evo mi smo to uspjeli ishodati za 2 sata. Prešli smo 6.61. Eto. 6.7, da, snimao sam trak. Da vidimo ovaj. Koliko to je? Jer ova govori njemački, ali ga skušala vrlo brzo. Da. Jesi? Je. Ti si električar, je tako? Da. Uzi šta znači vodiš. Meni su doma svi električari. Je. Malo sam ali na dobar način. Piceki mi se vrne kad se otvori. A evo ga, lagano se magla povlači. Baš ovako kad dijelom izlazi. Da, Srebrnke se. ali čini mi se da to neće dugo trajati, da će to opet ovaj oblak dolazi. Evo tamo što gledamo je Miklauš, Plinarski dom, crkvica. Tukaj je Slovenija, ovdje ispod oblaka. A mi hodamo po samoj meji ili ti granici. Državna meja. Cerov log. Kaj je? Ne, pa nema oznake da su u ovu. Kakvom lovu? Aj. Dvije oznake. 5 do 1 je. Još 5 minuta ljudi ovdje sačekaju i možemo ići. Tamo je tu. Fotka. Hoćeš me jaslama fotku? Jasno. Pa da, ovo se zovu jasno. Legnemo na to, se razloži.
Kameru, ja sam ga pitala. Ne njega, nego kameru. Uvijek je pitanje ta tehnika. Nema I sad su mi se malo pogled izvorili. Ja sam tamo gledam Sveti Veru. Sunce. Što se može, kako je tako. Da, gore na onoj livadi idemo desno. Evo ljudi, još je gore oblak, se opet nadio na Svetu Geru. Ljudi, tuka je Slovenija. Ova deko se kliče Maja. Noveke. Cijela Slovenija je u magli. Zanimljivo. Ovo da. Pa ja mislim da je ovo Japetić prvo, a? No. Pa mislim da je onaj dio kod doma Japetić i onda ono iza bi bio onda onaj Oštrc i onaj dio tamo. Da, ja to mislim. Lijepo. Jel snimaš krunu? Da. A kad to tak napraviš pod putom, on ga sve dobro lovi. Da, ja okrenem kasnije kad montiram šta hoću da se vidi. Znači i prema gori i dolje možeš montirati. Mogu natrag, mogu staviti kako hoću. Ovako ispada Krug. Cijeli krug snima, da. da gore snimaš nebo, a dolje zemlju kad ti je ovako A napraviš. sve i bočno i sve. Sve. Onda sve zavisi kako ja to pomontiram kasnije. To montiraš Pa mobitel. na mobitel? Ma ne na mobitel. A ti nije lakše? Pa nisam se uopće igrao s kompjuterom, na mobitel mi je okej. To Karlovčani imaju, znaš. Lijep je dom. Evo ljudi, mi se spuštamo u Sršice. Prešli smo 18 km i nešto. Evo, hodali smo nekakvih 6,5 sati sa pauzama. Lijepa je tura. Za preporučiti. Samo bira da ovako nije maglovi dan.
sošice, lijepo mi je sošice. Evo, lijepa crkva. I kućica, naravno.